Mirë vëllezër, atëherë kemi disa pyetje që na kanë ardhur te faqja e chatit. E para është çfarë qytetesh do mbretërojmë? Si do mbretërojmë nëse të gjithë do të jenë mbretër? Se kuptoj këtë, çfarë kuptimi ka? Atëherë na roti si Adolfine. Ja αυτό που είπατε ότι θα βασιλεύουμε σε κάποιες πόλεις. Αφού θα είμαστε βασιλιάδες, δηλαδή πώς θα βασιλεύουμε? Δεν καταλαβαίνω αυτό. Ναι. Το λέει εκεί στην παραβολή που έδωσε ο Κύριος στις 10 μνάς. Για να το διαβάσουμε. Do ta gjejmë se ku e thot Zoti këtë. Το κατά Λουκά Ευαγγέλιο το λέει αυτό. Te Ungjilli sipas Lukës e hapim vëllezër. Ότι έδωσε λέει σε ένα, είναι στο 19 κεφάλαιο. E thot te rreshti 19 vëllezër. E shëmbulltyra e 10 minave. Θα πει στο εδάφιο 16 μέχρι 20, μέχρι το 20. Για διαβάστε από το 16 μέχρι το 20. Atëre, e shëmbulltyra e 10 minave, nuk do lexojmë nga rreshti 11, do lexojmë nga rreshti i 16 që të shikojmë saktësisht të pyetje që bën motra. Atëherë doli i pari dhe tha: Zot, mina jote dhe 10 mina të tjera. Dhe i tha: Mirë o shërbëtor i mirë, sepse ke qenë besnik në gjëra të vogla, merr sundimin mbi 10 qytete. Pastaj erdhi i dyti duke thënë: Zot, mina jote edhe 5 mina. Dhe ai i tha këtij: Edhe ti je sundimtar mbi 5 qytete. Ναι. Βλέπετε, αυτός που έκανε τη μία μνά 10 μνάς, του λέει θα γίνει σε πάνω 10 πόλεων. Pra e shikoni që nga rreshti 16 ai që kishte minën që i dha Zoti dhe i dha dhe 10 të tjera, i tha ti do marrësh sundimin mbi 10 qytete. Εδώ πέρα μπορούμε να πούμε ότι τον έκανε βασιλιά για 10 πόλεις. Atëre me këtë jepet shpjegimi, domethënë që Zoti e vuri ose do na ver sundimtar mbi 10 qytete, si mbret mbi 10 qytete. Αυτό πάει να πει γίνουν πάνω 10 πόλεων. Ky është ai për të cilit do t'i thoj merr sundimin mbi 10 qytete. Στον άλλο γίνουν 5 πόλεων. Te ky dyti do t'i thoj ti do jesh sundimtar mbi 5 qytete. Έτσι μας το λέει ο λόγος του Κυρίου εδώ πέρα. Kështu na thot fjalë e Zotit këtu vëllezër. Amin. Άρα αυτό όμως δεν μπορεί να γίνει τώρα. Δεν βασιλεύουμε τώρα σε 10 πόλεις. Kjo që lexuam tani nuk bëhet tani në kohën që jetojmë tani, nuk mund të mbretërojmë mbi 5 qytete apo 10 qytete. Ούτε στους αιώνες των αιώνων. Και δεν θα έχουμε πολλές πόλεις. Μία είναι η πόλη Ανά Ιερουσαλήμ. As në përjetësi aty në mbretërinë e qiellit me Zotin, sepse aty do jetojmë në përjetësi me Zotin, nuk do kemi sundim mbi qytete të ndryshme. Η πόλη που έχουμε, εκεί που θα βασιλεύσουμε είναι στη χιλιετή βασιλεία. Kjo bëhet fjalë në periudhën 1000 vjeçare mbas periudhës 7 vjeçare të Antikrishtit. Εκεί θα δώσει ο Κύριος την εξουσία να βασιλεύσουμε. Atje do na japi pushtet Zoti që të mbretërojmë në bazë të atyre që kemi bërë. Όταν λέει μας έκανε βασιλείς και ιερείς, το βλέπει μπροστά ο Θεός σαν να έχει γίνει. Atje kur thot që na bëri mbretër dhe priftër, e shikon para Zotit, sikur na ka para. Amin.